Ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje gukurikirana gahunda n'ibiganiro bya Dekasha Media. Uyu ni umwanya wa Sport Update tuba twarahariye ibijyanye n'imikino. Ngendi Eric Silva. Amakuru yacu y'imikino araza kwibanda kuki u Rwanda rwazamutseho imyanya ingahe ku rutonde rwa FIFA ranking, uraza kuba ubisobanukirwa. Shampiyona y'icyiciro cya mbere mu bagabo Rwanda Premier League izaba yakomeza, bamwe mu basifuzi bazasifura imwe mu mikino bamaje kujya ahagaragara. Ku mugabane wa Afurika muri CAF Champions League amakipe mukunda yarakinaga, ese yitwaye gute? Turaza kwerekeza mu mikino ya UEFA Champions League yabaga muri kino cyumweru kuwa kabiri ndetse no kuwa gatatu. Ese amakipe mukunda yitwaye gute? Ese amakipe umunani ya mbere kugeza kuri ubu ngubu na yahe? Nibyo uri buze gusanga muri kino kiganiro. Shampiyona zo ku mugabane w'Uburayi mukunda uko ari eshanu, haba Premier League, La Liga, Ligue E, Bundesliga na Serie A, zose zizaba zikomeza. Turaza kuba tubabwira uko amakipe azagenda ahura. Icyo usabwa ni ukubana na Dekasha Media ndetse ukanakora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho bikoroheye. Amakuru yacu rero reka tuyatangire hano mu Rwanda. U Rwanda rwazamutseho imyanya ibiri ku rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA ranking nyuma yo kwitwara neza ku mukino waruhuje na Nigeria. Akaba ari umukino wabereye mu mujyi wa Uyo hariya mu gihugu cya Nigeria. Ukaba ari n'umukino warangiye u Rwanda rutsinze ibitego 2-1. Ibitego byatsinzwe na Mutsinzi Ange ndetse na rutahizamu Nshuti Innocent. U Rwanda rwavuye ku mwanya w'126, ubu rukaba ruri ku mwanya w'124. Shampiyona y'icyiciro cya mbere mu bagabo mu Rwanda iraza kuba ikomeza muri weekend, ariko kuri wa gatanu kuri Kigali Pele Stadium ikipe ya Police FC iraza kuba yakira Amagaju, mu gihe ku munsi wo kuwa gatandatu Muhazi United izakira ikipe ya Bugesera. Gasogi United izaba yakira ikipe ya Gorira kuri Kigali Pele Stadium saa 9, mu gihe mu karere ka Musanze ikipe ya Musanze izakira Etincelle. Rutsiro mu karere ka Rubavu izakira Kiyovu Sport, mu karere ka Huye Mukura izaba ihakira ikipe ya Marine, mu gihe kandi ku isaha saa 12 ubwo match ya Gasogi na Gorira izaba irangiye ikipe ya Rayon Sport izakira ikipe ya Vision Football Club. Ishimwe Jean Claude Alias Cucuri niwe uzasifura uyu mukino uzahuza Vision na Rayon Sport kuwa gatandatu saa 12 kuri Kigali Pele Stadium. Umutoza w'ikipe ya Vision Abdou Mbarushimana nyuma y'imyitozo yabaye ku munsi wo kwa kane aganira n'itangazamakuru yavuze ko nubwo Rayon Sport ari iya mbere itabateye ubwoba ko bagomba kwisitaza bagahagarika umuvuduko wayo. Mu gihe kandi ku cyumweru bw'ikipe ya AS Kigali izaba yakira ikipe ya APR, umusifuzi Rurisa Patience niwe uzasifura uyu mukino ku isaha saa 9 n'ubundi kuri Kigali Pele Stadium. Ikipe ya APR imaze imyaka 6 itabazi gutsinda uko ikipe ya AS Kigali bisa. Ese APR yahagarika amateka mabi ifite imbere ya AS Kigali? Akaba ari byo duhanze amaso. Ibizaba byavuye muri no mikino tuzabibabwira mu makuru yacu ataha. Ahubwo ngerekanya nyarukire ku mugabane wa Afurika. Imikino ya CAF Champions League yarakomezaga, ikipe ya Pyramide yaranyagiraga ibitego 5-1 ndetse n'ikipe ya Belouizdad zose zitwaraga neza. Ariko imwe mu mikino yari hanzwe amaso na benshi ni nk'umukino wahuje TP Mazembe yo mu gihugu cya Congo na MC Marije yo muri Algeria. Umukino waje kurangira ari ubusa ku busa. Young Africans yo mu gihugu cya Tanzania ntabwo byaje kuyihira kuko yaje gutsindirwa ku kibuga cyayo uwanja wa Mkapa na Al Hilal Sport Club yo mu gihugu cya Sudan ibitego 2-0. Nyamara ikipe ya Al Hilal nirimo gukina ikipe shampiyona yo muri Sudan kubera ibibazo by'intambara, kuko yahubwo iri gukina shampiyona ya Mauritania. Mamelodi Sundowns yo muri Afurika y'Epfo yaje kunganya n'ikipe ya AS Maniema Union yo muri Congo ubusa ku busa, mu gihe Al Ahly FC yatsinze Stade d'Abidjan ibitego 4-2. Hanze ya Afurika ku mugabane w'Iburayi
Champions League ku munsi wo kwa kabiri yarakomezaga, imwe mu mikino yabaye reka nayo tubabwire ko yaje kuba igenda. Sporting Bratislava yaje gutsindwa na AC Milan ibitego 3-2, mu gihe Sparta Prague yaje gutsindwa na Atletico Madrid ibitego 6-0. Bayern Leverkusen yaje kunyagira Salzburg ibitego 5-0, mu gihe Bayern Munich yatsinze Paris Saint-Germain igitego 1-0. Uyu akaba ari n'umukino Ousmane Dembele yaje guhabwamo ikarita itukura. Arsenal de Ganas yaje kunyagira Sporting Club Portugal ibitego 5-1, mu gihe ikipe ya Man City yaje kuba inganya na Feyenoord ibitego 3-3, kandi ikipe ya Manchester City nayo yabanjemo ibitego 3 ubwo haburaga iminota 15 gusa ngo match irangire, iza kwishyurwa n'ikipe ya Feyenoord ibitego 3 byose. Inter de Milan yatsindaga Leipzig igitego 1-0, mu gihe Young Boys yaje kuba inyagirwa na Atalanta ibitego 6-1. Kuwa gatatu Champions League yarakomezaga, aho Crvena Zvezda yaje gutsinda VfS Stuttgart ibitego 5-1. Sturm Graz itsinda Girona igitego 1-0. Aston Villa yaguye miswi na Juve banganya 0-0, mu gihe ikipe ya Lille yo mu Bufaransa yaje kubitsinda Bologna ibitego 2-1. Celtic yanganyije na Club Brugge igitego 1-1. Dinamo Zagreb yaje kubitsindwa na Borussia Dortmund ibitego 3-0, mu gihe ikipe ya Liverpool yaje gutsinda ikipe ya Real Madrid ibitego 2-0. Ikipe ya AS Monaco yatsinzwe na Benfica ibitego 3-2, mu gihe ikipe ya PSV Eindhoven yaje kuba itsinda Shakhtar ibitego 3-2. Ariko ngarutse kuri uwo mukino wa Liverpool ari maze imyaka 19 itazi uko gutsinda ikipe ya Real Madrid bisa, ariko umutoza wayo Arne Slot akaba yarashyize akadomo kuri aya mateka mabi ikipe ya The Cops yari ifite imbere ya Real Madrid. Igitego cyo ku munota 51 cy'umunya-Argentine Alexis McAllister ambara nimero 10, ndetse n'igitego cyo ku munota 75 cyatsinzwe n'umuholandi Cody Gakpo byari bihagije, dore ko ikipe ya Real Madrid yaje guhusha penalty ku munota 61, ariko n'ikipe ya Liverpool binyuze kuri Mohamed Salah ku munota 70 nawe yaje guhusha penalty. Rero amakipe muri UEFA Champions League, amakipe 8 ya mbere na yahe: Liverpool ku mwanya wa mbere n'amanota 15, Inter de Milan ku mwanya wa kabiri n'amanota 13, FC Barcelona ku mwanya wa gatatu n'amanota 12, inganya na Dortmund iri ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa gatanu hari Atalanta n'amanota 11, Bayern Leverkusen ku mwanya wa gatandatu n'amanota 10, Arsenal ni ya karindwi n'amanota 10, zinganya na AS Monaco nayo ifite amanota 10. Ikipe ya Real Madrid inafite ibikombe byinshi bya UEFA Champions League kugeza kuri biri ku mwanya wa 24 n'amanota 6, mu gihe ikipe ya Manchester City iri ku mwanya wa 17 n'amanota 8 yonyine. English Premier League muri no weekend imikino izaba ikomeza. Amakipe mufana azamanuka mu kibuga ku buryo buteye gute: ikipe ya Brighton and Hove Albion izakira ikipe ya Southampton, mu gihe Wolverhampton Wanderers izakira Bournemouth, Nottingham Forest izakira Ipswich Town, mu gihe Crystal Palace izakira Newcastle United, Brentford izakira Leicester City, West Ham United yakire Arsenal, Tottenham Hotspur izakira ikipe ya Fulham, mu gihe Manchester United izakira Everton, ikipe ya Chelsea kuri Stamford Bridge izakira Aston Villa, mu gihe kandi kuri Anfield Road ikipe ya Liverpool ya mbere kuri ubu ngubu izaba yakiriye Manchester City itari mu bihe byiza. Guardiola amaze imikino 6 atazi intsinzi uko isa, aramutse yatakaje uyu mukino wo kuri uyu munsi yaba yishyize mu mazi abira, dore ko yaba yuje imikino 7 adatsinda. Amakuru yacu reka nongere ngaruke mu ikipe ya Rayon Sports mbabwire ino transfer irimo kuvugwamo ivuza ubuhuha, kuko nari nabwiye ko transfer y'umukinnyi w'umunya Central Africa yitwa Theodore Yaunenje Maripangu Christian, amakuru amwerekeza mu ikipe ya Rayon Sports yaje gusa nkaho ayahesha umugisha, dore ko ku munsi wo kwa gatatu yasezeye mu ikipe ya Gasogi United, aho bivugwa ko azasimbura Muhire Kevin mu kwezi kwa mbere.
dore ko uyu ngo Muhire Kevin ashobora kwerekeza hanze y'u Rwanda. Biravuga ko uyu Maripanga ashobora gutangwaho amafaranga ari hagati ya miliyoni 25 na miliyoni 30, ndetse n'umushahara ngo uri hagati ya miliyoni 2 na miliyoni 2,500 ku kwezi. Ese iby'iyi transfer byo byifashe gute? Nibyo tukirimo kubakumburira. Njye nitwa Eric Silva, wakoze kunega amatwi, gusa ntabwo nagenda n'abararitse documentaire turimo kubategura ku musore Nshuti Innocent tuzabagezaho mu minsi iri imbere. We kisabwa no gukora subscribe kuri The Kasha Media, ndetse na comment utubwira se twahindura iki, twakongera iki, maze ibiganiro byacu bikajya bikunogera. Mwakoze kunega amatwi, mukomeze munogerwe na gahunda The Kasha yabateguriye.